हाग्रामा महिलारिनि बेरफुसार बिबुंथि दिल्लीयाव लेंहरनानै रायज्लायनाया सैथो प्रम'दआ बारा बुंबाय थायोब्ला मबाइलनि रेकर्डिंखौ हाग्रामा महिलारिया दामगोन गोहो दङब्ला प्रम'दआ कामाख्या मन्दिराव दिल्लीयाव रायज्लायाखै होननानै समाय लाथों फैगौ 8 जुनाव जानो गोनां कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै खुंथाय हान्जा इउपिपिएल आरो बेरेखा हान्जा बिपिएफनि बिसायख'थियारि फोसावथाया गोख्रों महर लानायखौ नुनो मोन्दों मोन्नैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा सान हर बिसायख'थियारि फोसावथायाव नांथाबनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय बे उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावथायाव हाग्रामा प्रम'दआ दिल्लीयाव बिजेपिखौ आउट खालामनो सावरायदोंमोन होनना बुंनाय बाथ्राया जायगा मोन्दों बे सावरायनायनि बागै गिबियै बिक्रम दैमारिया थांनाय 20 मेआव खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन बेनि उनाव कक्लाबारि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावथायाव प्रम'द बर'आ बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनो आंजों रायज्लायदोंमोन होनना बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा नाथाय हाग्रामा महिलारिनि बे बुंनाय बाथ्राखौ प्रम'द बर'आ थोंजोङै नेवसिगारदोंमोन नाथाय दिनै फिन हाग्रामा महिलारिया प्रम'द बर'आ दिल्लीयाव लिंहरनानै रायज्लायनाया नंगौ होनना बुंनायजों लोगोसे प्रम'द बर'आ बांद्राय बुंबाय थायोब्ला मबाइलाव थानाय रेकर्डिंखौ दामनानै होगोन होननानै फोरमायो लोगोसे गोहो दङब्ला कामाख्या मन्दिराव बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनो दिल्लीयाव सावरायाखैमोन होनना समाय लाथों होननानैबो बुंबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा অহা 8 তাৰিখ জুনত হ'ব আৰু মই এইখিনি 4 দিন 5 দিন ঘূৰি পেলাই মই যিখিনি ফিডবেক পাই আছোঁ খুব পজিটিভলি গৈ আছে আমাৰ যদি ভগৱানে দয়া কৰে আমি জিকাৰ চান্সটো আহি গ'ল যেন হওক আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব বিশেষ কৰি আমাৰ বড় যিখিনি ভোটাৰ আছে সেইটো আগত আমি যেনেকৈ পাইছিল ইয়াতকৈ বেছি মানে পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি গৈ আছে মুঠতে ইউপিপিএল আৰু আমাৰ লগত ফাইটিংটো হ'ব আৰু এজন নিৰ্দলীয় কেণ্ডিডেট আছে যেন হওক মেইন যুঁজটো ইউপিপিএল আৰু আমাৰ মাজত হ'ব তো যিটো দেখা গৈছে ফিল্ডত আমাৰ ফালে পজিটিভটো বেছি আহি আছে দিল্লীত প্ৰম'দ বড়োৱে মোক মাতি লৈ পেলাই কথা পাতিছে এইটোতো সঁচা কথা এইটো কিয় মিছা ক'ম আৰু যদি ৰেকৰ্ডিং লাগে মই বাজাই দিম এই প্ৰম'দে বেছি কৈ নাথাকিবি মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং আছে কি কথা পাতিছে পাতা নাই ছাবজেক্টটো হ'ল প্ৰম'দে যিখিনি কথা লৈ মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে ছাবজেক্টটো হ'ল আমি দুইজনে একলগ হৈ পেলাই বিটিচিৰ পৰা বিজেপিক আউট কৰিব লাগে ছাবজেক্টটো সেইটোৱেই প্ৰম'দে সেইটোকে যদি কথা পাতা নাই বুলি কয় তেতিয়াহ'লে প্ৰম'দে আহক এই কামাখ্যা মন্দিৰত আহক মই আমাৰ গীতা ভাগৱত লৈ পেলাই মই যাম তাতে সময়ক্ৰিয়া লওক মই হাগ্ৰামাৰ লগত কথা পতা নাই আৰু হাগ্ৰামাৰ লগত কথা পাতি পেলাই এই বিজেপিক বিটিচিৰ পৰা আউট কৰিব লাগে বুলি মই কথা পতা নাই বুলি কওঁ যদি সাহস আছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট সমনি ৰাদাব